So, natadri kay Tulbay sa Mountain Wing side sa SM Seaside. Gawas sa kay Tulbay para makita nato ang Mountain Wing side. Natadri mag-atang para Puntos Linya Park Mall na side. Entering aside is east side na dito. So, mo yung Mountain Wing kay Tulbay. Bukas na kay Tulbay para makita ang bukas. So, down ito yan yung Mountain Wing. Mo ni kay Tulbay ang Mountain Wing. Ni ang Mountain Wing mga kaibay. Dapita mo ng Ocean Park siya sa Cebu. And dili nga area bato nila kuan football gym o mga playgrounds mga bata. Ano ni construct diri. So mao ni ang kuan. Yung side kita na. Side. May bus. Is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping? This is Christ the King, whom shepherds guard and just sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son made. So mga kaidolbay, nata diri sa Mountain Wing side, no? Mo yung design nila diri sa for Christmas nila diri. So Christmas sa kay diri sa SM Seaside Cebu. So makita na to diri ang Christmas vibes diri. Peasants keen to own him, the King of Kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him. Raise, raise a song. Diri sa lower ground, mostly diri mga fast food, mga sikat na mga fast food nga brand nga pagkaon. So, sorry ta diri mga ka-idol bay. Ganin ang sitwasyon diri mga ka-idol bay.
Nadiri ang Jollibee diri mga ka-idol bay lang. As of now, 1 o'clock, 1:30, so daghan na kay tao din sa SM Seaside. This is Christ the King, whom shepherds guard and Jollibee, so as usual, paborito sa mga Pilipino. to bring him Lord, the babe Mani sitwasyon karon diri. the babe, the son. Shopping diri, napod diri. Siyempre, ang SM Supermarket na dyan. Mang inasal na po diri ang mang inasal. Po diri mga sitwasyon kay Idol Bay. Burger King. Naagya punta sa lower ground kay Idol Bay, no? So going to Panta diri. Lakaw lang sa ta diri, diretso lang ta. So diri straight lang ta diri. Kani siya going to Seaview ni siya. Seaview Wing ni siya sa diri sa SM Seaside. Morning Seaview diri kay Idol Bay. Awan po ni diri limpyo po siya, no? So makita na to diri kay Idol Bay is daghan diri ka sambayan kalingkuran. Kapoy na mo diri mo dapat mag-standby po. Kung i-save view niya. So gawas niya ta later on. Yeah, so diri lang sa ta. So malapad ang ato. O diri kay Idol Bay, diri ang Seaview. Diri kid. So nata diri kay Idol Bay, arita sa Seaview, no? Nagawas sa Seaview. Diri pod mo sakay kag bus diri, naapod diri. So diri ta sa Seaview kay Idol Bay. Kung yung Seaview Wing sa SM Seaside, makita diri ang dagat o ang SRP Road po siya. Ang Nostar ka taas nga building siya. Mao na kay Idol Bay and Sisilix po, makita diri ang Sisilix. May mga branded na Slimmers World fitness center. So mao nang Seaview kay Idol Bay diri sa SM Seaside. Kita to ang SRP Road, and dito sa unahan mao to ang Sisilix. Balik ka nga to.
Christmas sa kayo kay Delphi. only wish. And as we decorate the tree, So now, nagyapunta sa lower ground kay Delphi. So, mga mga papalit diri. I'll be making plans. Kaya kung lang tayo dito sa lower ground. I'm not gonna play Kaya it tagal taon ni kay Delphi, medyo gamay ra siya. It's going down on Christmas So, padayon niya punta, lower ground niya punta, mga scaffold. Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Walking through the falling snow. Lower ground niya punta. I've been trying to tell you in every way, but now I'll get it done. I'm not gonna wait and ride around the mistletoe. I'm gonna let my feelings show. Padayon niya punta diri kay Delphi sa lower ground. I've been waiting for so long for you, but now I got it planned. I know just what to Kaya na kay Delphi do. diri. I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Gamay record diri sa Walking through the falling snow. I've been trying to tell you in every way, but now I'll get it done. I'm not gonna wait and ride around the mistletoe. I'm gonna let my feelings show. Seaview Wing side sa. So, ato nagawa sa niyang Seaview Wing niya. I've been trying to tell you, wanna have someone to hold. Walking through the falling snow. Seaview Wing side. I'm no longer going away. Right around the mistletoe. Delphi na Seaview Wing. I'm gonna let it show. I'm gonna let it show. I'm So, ato gonna nagawa sa niya later on. let it show. Well, it's time to let the kids know, yes, it's time to be married, to pick up the pieces of what you call it here. Now we're here. Well, you've done your best and no one will complain. We're still here, doing your best, not for the part of here. So shed no tears, knocking, waiting, hoping, finally here. Now it's Christmas time. God bless the joy of bringing, laughing out loud as we dance like there's no tomorrow. Thank you for your time. I can't believe you're mine now. It's Christmas. It's Christmas time. At ano ta sa gawa sa City Wing kag Idol Bayo. So kani siya mo ni ang City Wing diri. Usa sa mga wing sa Well, there's a SM lot of Seaside. cheerful singing going on. It's a real Kani ang SM Convention Center na paghapon. they're right here, knocking, waiting, hoping, Diri nga side makita na to going to the city diri kay Idol Bayo. Kita to diri ang traffic na po diri. Christmas time. God bless the joy of bringing, laughing out loud as we dance like there's no tomorrow. Thank you for your time. I can't believe you're right now. It's Christmas. Now it's Christmas time. Oh, Christmas bells are ringing for
diri may bus. Tubon Put on a show, get your ducks in a row. It's time. Now it's Christmas time. God bless and joy your ring. Laughing out loud as we dance like there's no tomorrow. Thank you for your time. I can't believe you're mine now. It's Christmas. It's Christmas time. Hindi kayo diri ang Seaview Wing. Diri West Coast diri Ka diri kay Dubai diri i-construct nila diri kay Dubai. It's Christmas. It's Christmas time. Going construction guys din makuha din funding nag-invest ka dyan. Kita ko yung details. So, mani ang Seaview Road dyan. So, ang Seaview Wing mo ni siya kay Tulbay, no? So, this RP Road siya, very. Ding dong. Pero medyo traffic na no, 4:30 in the afternoon, so traffic na siya. Ding Wait. dong, they're saying it's that time of year for dreams of What do you snow guys and will buy on stolen your kisses neath the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Sa lower ground, Idol Bay din sa kata sa upper ground. So, Christmas decor na kinidiri sa pa. Chestnuts, open fires, rise from long Going to lower Hark the herald, all you Ground, faithful golden days of yore. Listen to the same old songs 1,000 times and more. Mo ni yung lower ground. Dong bells they chime. Dati yung mga foreigners nga pa diri. It's Christmas tourists. time. Sorry ta diri kay Idol Bay. Kita to diri nga daghan na kay design diri nga pang Christmas youth. Christmas vibes na kay ni diri kay Idol Bay. Branded na pan ko diri. Kita na to diri. Bells they chime, for now it's Christmas time. Ding So now nata sa them bells upper ground ta di ay nasa upper ground na ta mga kay Idol Bay. ding So one is sitwasyon diri kay Idol Bay. throughout the night. You can say hi. Kin and child of sibling, come and gather near. Nata diri mga kay Idol Bay. Padayon og lakaw sa upper Invade ground. my house like every single year. Ding dong, by being saying it's Medyo minor din sa upper ground. Christmas time Mingo na. again. So padayon yung paglakaw diri.
Agrita diri sa Starbucks. Ako nagyapunta sa upper ground mga ka-idol ba ito. Let's go. Yung mga shop diri. Nag-mix na din pagkaon diri na yung mga retail. So, mga ni sa mga kwan sa upper ground. Depan diri. Upper ground ya punta. Dako kay ni SM Seaside kapuyon gibugid. Sakto kay sa pang-exercise ang SM Seaside ka-idol bay. At kaya po, kanya kayo branded nga mga makita na to sa abroad dito nga mga retail siya. Kanya kayo diri ka-idol bay. So, upper ground ya punta, padayon ya punta paglakaw diri. Nagpunta sa upper ground mga ka-idol bay. We are alone. Unique plot diri. The kids have all flown now. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Nag-cancel yung mga sapatos pedal tayo na sporting goods lang. Ito po rin sa rooftop. So now, ground ka punta. For Christmas this year. We'll stroll down Champs-Élysées, wishing our troubles away. Let's go to Paris for Christmas. Diri sa upper ground, diri sa may side, sa Cube Wing, medyo mingaw sa diri. Mostly ang tao nasa lower ground. It's been so long, dear. Muni ang Cube Wing diri sa idol bay. Been anywhere. I think we deserve So, manhar niya ta later on. 2 first class seats to Charles de Gaulle out of St. Hindi ka ganahan mo Land. escalator diri or elevator. Takala ka sa stairs. So let's make So, hang a ang kinikit clean from getaway upper ground. and not come back till New Year's Day. Let's go to Paris for Christmas this year. Let's go to Paris
Christmas this year. Paris for Christmas this year. Karon kay Idol by going to second level ta. To Paris Second level ta. for Christmas this year. Second level. Let's go to Paris for Christmas 14,000. this year. Okay, salamat. We'll dine Second level at kay Idol by mix Japon ang mga rental diri. Just imagine us two sitting there. Let's go to Paris for Christmas this year. Nagyapon din mga branded na ano. So nata sa second level karon ka Idol Bay. Nagya po yung mga retail diri nga sikat. So padayon lang ta sa unahan. Mingaw na diri gihapon. Coming out of the snow Kay siri dagkan sa diri nga area. Nagya pa tayo mga tourist diri mag-ian like ani mga Asian tourists. Okay, this is the way that we have here. So, ito nga branded rin nga kuwan. Okay. So, nagyapunta rin mga kailabay. It's the spirit of the seasons, the land of helping hand. System level. Mix rin ay mga Chinese food rin. Ito ay mga bisita rin, mga Indian national rin. Ito ka Idol ba ay mix sa mga tao rin. So, padayan ka mo daglakaw dali kay Idol ba eh. Nasa second level ka punta karon. So, second level ka punta kay Idol Baya. So, continue ulit tayo diri sa second level gyapon. So, lagi punta diri.
The whole world is white. There's snow everywhere from the storm this night. Winter is So, dahil punta sa level ka punta kay Dolbay. displayed on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside. Pwede ra pag mo diri maghagdan ya. Sakta pa diya. I think I can So, padayon ka po da second level diri. distance how sleigh bells play on this bright So, wonderful Christmas day. It's a wondrous slow so moagi ta sa cinema. day. SM Cinema. So, padayon na kay Dolbay. When the sun is low, you're still by my side in the afterglow. So, naagi punta diri sa second level. So, still in second level kaya punta mga ka-idol pa eh. The whole world is white. There's snow everywhere from the storm this night. Winter is here. Days are watching children. Ang mga retail repix mix ra gid siya dili kita kakuan mo sa so it's an inta diri. So kana di pang karte nila pwede ra ka mo sakay kung kapuyan ka. Nanay bayad siya pero awang bayad na. By the fireside, I think I Aron second level kaya punta. far in the distance how sleigh bells play. Pwede mo musakay man sa mga senior ng kapuyan og laka pwede po niya ni. Matawag lang ka siya. Pwede na siya. It's a wondrous slow golden Christmas. Salamat. Sinihan ka pa sa interstage. Basta yung mga gamay repair diri sa SM Seaside. When the sun So karon nagyan pa ta sa second level kay Dolbay. by my side in the air, Going to third level ta kay Dolbay. Going to third level ta. I love every moment as cars go by, holding your head in the dying light. It's so wondrous slow golden. So nata diri sa third level. Dili makita ato ang SM skating ring. So another. So daw dagang ay tao diri mga bata. Next na mga teenager diri. Diri mag-standby, pwede makuha at mga parents diri. Kung na po yung food court diri kay Dolbay. Food court nila diri yun. Kung di food court nila sa SM Seaside.
sila kay Dubai. So, nakita punta din sa third level kay Dubai. Hindi food court nila diri. So, padayon ka pa diri kay Dubai. So, there is a third level na diri ang cyber zone. So, ato ni kanong gamay sudlad. So, tagajot. Tracing snowflakes as they're falling down. Follow beautiful across the town. Lady with me under the mistletoe. While Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating So, Christmas. cyber zone diri. Then we go skating on the frozen Diri ang power map. Daghan kayo diri mga kaidol pa mga cellphone na diri mga cellphone diri. Mga iPhones. So, mo ni ang cyber zone. Diri ka mo palit og mga electronics ug gadgets diri kaidol pa. Salamat. Mo ni kaidol pa diri sa cyber zone. Daghan kayo sa display diri mga gadgets. Accessories pod na pod diri tanan. Mo diri kay Dolbay ang sitwasyon diri. Okay. So nagipunta diri sa third level kay Dolbay. Ay po tas diri sa third level. Kadalo na po kay. Tapos diri ang DJI store diri. So diri ka kay Dolbay kay nata sa third level, no? Gusto ta dyan sa cyber zone. So, there is a third level na diri mga gadgets po daw pag health and wellness diri nga area. Workshop, mga massage, mga beauty and health wellness na diri sa third level. So, padayon niya po diri kay Dolbay. Si klase lang ang brand diri sa mga health ang gusto ka pang relax. Diri ka sa third level diretso. Kay makita gi ka diri. Daghan kay diri mga fan diri. Mga shop. Barber shop, beauty salon. Daghan diri kay Dolbay. Massage diri. Sa third level na po diri ang Sky Park nga Wadto ta ka sa Sky Park puti ay. So, dire ni kay Dolbay lang. Na dire mga health and wellness. Nagtapok diri kay Dolbay.
So, punta diri sa Sky Park. Muso ta diri ka idol by sa Sky Park. Skyfall. Supposed to be there dito. So going to Fanta Sky Park. Nata karon sa Sky Park ka idol pa ito. So ta diri. So man yung Sky Park diri sa SM Seaside. So daghang mag-practice og sayo diri. O really picture naman. Kani nga part ko di ka gusto aircon diri ka mo. One day. Nga area kung di ka gusto aircon hagi diri ang dapat pero yan. So yan ay ka-simple na mag-practice diri mga sayaw diri mo. So kay diri. So now okay diri ang ambience kay medyo is humid, hangin siya. So kasi pwede pa mga makadua mga bata dahil i-provide mo sa isang morang playing ground niya sa mga bata. So ito na anta forward ta nindot tambay kay kung di ka gandang aircon baka mo ari ka direct. Kasi asong na diri is hangin kayo, dili init siya. Kan po rin mag-date din mga batan. So, very masak kata dari hagdan. Jadi kan mga janti dari na bangkuan sila diri. Relax yung mga estudyante. Dan dari kay Dulbay nga relax na sila diri. Ayun, bike ya. By 3 ang Sky Park. So, patang yung kay Dulbay. Buti man. Okay, punta diri sa Sky Park kay Dulbay. Okay.